TDAADC hapangni bekhakti 40 footer shap junalo bobagrani asaimani shal palanyani bagai 25,000 ke rang noharjaka abono rugino kotal tripura sunabnai bobagra bir bikram kishur maniko bahaturni 114 tama asaimani shalno rugai TDAADC ambasha shap junali bekhakti bo palai chakha uponogor community hall thnogo bobagra asaimani shalmari Pandawa Dipramathani Achukphang Bijay Kumar Rangkhol Ambassador Subjonal Committee ni Chairman Kusharai Riang Dolai Junal ni Chairman Premlal Molcham Ambassador Subjonal ni Development Committee ni Vice Chairman Bichopati Deborma Ambassador Subjud ni Tangphang Rokno Khobai Kubuni Adong Robo Tongbaikha Pandawa Dipramathani Adong Bijay Kumar Rangkhol Koklam Narathani Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Gothangtong Jora Kisha Jorani Bishingono Hasteni Lokorokni Hamkrani Bagai Hasteni Shinimungni Bagai Rung Shakham Nok Hukumu Mukumu Birkung Khola Abohai Dal Bidal Shamung Tanglangmani Kokrokno Kursai Koklam Narkha Yango Dolai Juni Chairman Premlal Molchombo Bubagra Haste Nibagai Shamung Tanglangmani Kokno Kursaka Te 44 ta Shab Junalo TDAADC Hapangni Bekhakte Bubagrani Azaima Shalno Tei Tangbotang na hatjakmani kokrokno tibo bini kokla narkha o shalo bobagra bir bikram kishore maniko bahaduni mangthongo khumbogoi borom yafala kha pandani nograi te bobagrani asaimani shalno rugai kekbo ralakha media tahuk sona belai keno bulan hambai mariwo tini TDAADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council headquarter ni hoite order paijak protiktik bosorono je chini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Debormon ni je achai manisal abo sara Tripura tini palai jakha abhai keino tini chini ADC hapangbai sara subjonal pray 44 ta subjonal tongo protiktik subjonalono Maharaja Bir Bikram Manik Kishore Debormon je achai mani sal palainani bagai protiktik subjono 25,000 ke rang rijak abunu ruguino ani dolai junalni bakhaktei o ambasa subjonal bai luajija kaisa sikaribari town holo tini 114 Maharaja Bir Bikram Manik Kishore Debormon je achai masal apo palainani thangai tongo jotono dodom khayei tongthogei no chung o chini Maharaja ni achai masal no palai lainai karon chini mo paithak Maharaj bono belai kino chung boni itihas rok pori nai khangkai kha khamo tamni hinba jora kom bisingti no chung no hano yakari thangka bo judi tong khangkai tai kisa dugai onek chini o tipra hani tipra sarongno taibo unuti di lama kalangai thangai mangkamu kiaba om jora bo kathang tong sangnino kebang ma hukum narekha jemon Maharaja Bir Bikram College nini airport abai ki kebang ma chini tipra sarongni bagai hospital nini lama tai nini surungani bagai college kaham kulugoi rijakha abono ruguino chung tini Tiprasaro o college rogo puri doctor engineer ongai mangka abo simi buya bo ekta architecture kaham wansumung tai buddhijibi tai gyani bohai Maharaj chini chungno yakari thaman bagaino boni bongsodoro asu bosor tu chung bugi tongkha abhai Maharaj paithak Maharaj hai kaham borok chung o hau made maya abo belai keno wanama singcha hai phano abono chung muito naragaino boni o je 114 tomo achai masal no palai tongo boni history chung nugo bo achai mane onka 19 August mahai salono 1908 no achayo abono rugai tini prai 114 tomo boni achai mani sal abono chung ambasa subjonal ni bakhaktei o 15 ta village committee no tini o sikaribari town hall palai nan thangai tongo abun bagai belai keno khatong thogo sung ambasa sinia sara Tripura uno je Maharaja Bir Bikram Manik Kishore Debormon ni achai masal no palai to amai abono sanani mucho je
last crown सिंहासन अचुबै मुकुट उक्र रिवै त्रिपुरा इतिहास last राजानो महाराज बिक्रम विश्वनाथ बहादुर देवबर्मन बिनि शासन त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा शासन मुख जे बिनि बिसिङाव लेखा फरा बिद्या জ্ঞাन अनेक प्रेरणा रेखा हिलात पर्वत थाङै बिदिनो इउरप कान्ट्रियाव थाङो बर'नि डेभेलपमेन्ट लामा अंथं न' गंथं स्कुल कलेज अंथं आबो नुबै बिनि माखासे मानसुक माने त्रिपुरा बिसिङाव আগরতলাও एमबीबी कलेज अंथं स्कुल अंथं लामा अंथं जों नुबाय बिनि बिसिङाव भिजन दङ এবং মানুষ নামनानै जोंनि जातिनो बायदि प्रेरणा रिवै जोंनो उत्साह रिवै জ্ঞাन दोनानै वैलानि জ্ঞान शिक्षा दीक्षा नांगौ दामो दामो खायनो नंथुनो आपतो बकुनो लामारो बकुनो हायपुनो बहुत चेष्टा करिखा सिंगार बीर हायते लेन घाटी बखाइखा ताई महाराज बीर विक्रम कलेज बखाइखा ताई जुदा जुदा न' गंथं बिनि राजानि राजबारि अंथं बिनि जे वानसुकमानि बिनि मारियाव जों नुख्लाय ब मडार्न आर्किटेक्ट of the society in development अंथं in education अंथं अबनो दावक जों नुबै दङ अबनो त्रिपुरा सारक दाबो अबतै रगना पखाव तनै दिनै बिनि 114 तम जे आचार्यमोनजों बालायमानि त्रिपुराव खुन्दुं अंथं जुदा जुदा जायगायाव जोनल साब जोनल लेभेल अंथं डिस्ट्रिक्ट लेभेल अंथं ब्लक लेभेल अंथं जोंनि बुरैराव अंथं जोंनि सिख आरो अंथं जत जायगानो दाबो बालाय जाथों हामबाय